Ja sam u tom govoru rekao: Kosovo i Metohija su sveta srpska zemlja i srpski narod je više puta kroz svoju istoriju ratovao za Kosovo i Metohiju, prolio rijeke krvi i more ljudskih života, i mi današnji Srbi znaćemo da to cenimo i prolićemo nove rijeke krvi ako bude trebalo, ali će Kosovo i Metohija ostati srpska zemlja. To sam rekao i to i danas ostajem pri tome i do kraja života ću to zastupati, i Kosovo mora, dok postoji jedan Srbin, srpski narod neće odustati od toga da Kosovo i Metohija ostane sastavni deo Srbije.